Ček, Pošto se zbunio. Glupost šta sad, napravili. znači moram sad ga, kupio sam recimo ovaj crucifix. I Dobro. sad moram šta napraviti s njim? Stisni na njega plus i add samo. Jel jesi? Pa piše da ga nemam, kako ga nemam kad sam ga kupio? Ajme share screen. Ma neće cijeli screen, nego ću ga kupit. Ja sad imam dva, what the fuck? Ne, ja Pa jedan od dva, kažem imam ti. jedan od dva, okej. Dobro, i sad stisni na košar ovo. Okej, weird. I sad znači, drugo šta hoćeš dodat, add stisni. Sam, Šta ako je nemaš smooth kupljeno. sticks? Burn smooth sticks near the ghost will prevent from attacking for a period of time. Aha. Dobro, gledaj, nemam ti ja iskreno pojma. Dots, ne dots, to vi imate. Uzet ću kameru jednu, ajde. Kamera je jeftina zapravo. Ajde. Koliko imamo fotoaparata? Jednu. Da uzmem još jednu. Ali nemam novaca. Ajde. Ajmo, spremni. Čak imamo 3 viewera, bok. Oho. Mislim da sam ja jedan. Ti snimaš ovo, a? Da. Šisu. Vidu usta, bok te. Bacite like, subscribe. Te Da. fore. Čekaj. Bell Nabijam notification. Šisu. Čuva, bok te. Ja ću biti na svijeća duti. Okej. Violence, reported violence. Ajoj, nemoj me jebat. Tako da, Evo maše nam. Mata, aj pričati malo s njime. Ti jedini sad njih priča. Bre, ja ti neću pričat s njim da sam zadnji. Ne. Ja ću staviti random i pobić kući. Evo, ko će uzeti ključ? Pa ti. Ne, hvala. Dečki, ja sam tu moralna podrška više nego ikakva podrška. Isto je tmurno vani. Ja sveću, ne brinite se ništa. Pustit ću vas prvo i poginete odmah. Nemamo struje. Front door, bitches. znaš sam tu dolje. Šta si ti našao dolje, bog te? Vjelcu od nekog. Vilcu, imaš sliku? Da. Žlicu ili velcu? Kada ovo staviš na... Šta svijeću stavio tu? Kada ovo staviš na zid, kak znaš kad si detektor? Bljesne ti. A bljesnu! Pa ćeš vidjeti. Aha, to muš kad sam ja zaprošao. I tebe i mi kad umremo, ako prođemo isto nas detekta. Dobro, ja sam stavio tu na ulaz, tako da ona bude tu nešto, okej. Ako budem nas tu ujebao. Treba nam nešto još postaviti. Nisam ja uzeo crucifix, ona jebite. Jesam, imamo ga dva komada. Sad ćemo te njih postaviti. Kako će biti vani? Ko je vani to pred? 8. 12. Ti boga. Glit. EMP. Tu je u sobi. 2. Gdje je u sobi? Tu kod mene, na početku odmah. Da, ova soba odmah na ulazu. Tu je, da. Nema svijetli. Ček sam. Da, imamo Ghost Orb. Ghost Orb. Da. Ghost Orb. Okej. Čuvajte kak se zove. Koji od ovih sad agresivan dečko? Grey. A? Ti dobar? Fuck, jebem ti mater slučaj. Si mi dobar. Grey, are you here? Grey, are you friendly? Give me a sign. Moraš lampu gasiti, biti samo mrak. Koji mu paljačnjak upali lampu. Are you friendly? Grey, give me a sign. Ja stojim izvana. Sad priče, sad priče. Give me a sign, Kako miram Grey. pogine unutra. Are you friendly? Što mogu još How baciti? old are you? Are you here?
Give me a sign. Ajmo vlog, evo okren se Vuki. Ajde, vlogam te, daj intro neki. Okay, hello guys, this will be epic. We're going to this haunted house. Going to explore some dead ass shit. We got reports some violent activities around this house. We found some jobs from some guys. We're going to explore. Hopefully die. Hopefully not die. die. Find some ghost pictures of ghost evidence and film it for you, you guys. Shit, man. Dark as fuck.